جنابندن و چهار رادو دنگی گلدن باش کدارن هیجا ایرو 24 حزیران 2024 دوشم بروکسل ساعت 13 لامده 14 کدارن هیجا من چه نو روزه پیشکش بکن لپیشی چسانو چه بلی دولت لبتلی سرت و باتمان تفگیر داگیرکری هی لما واجی شرین دجوار قومی دولت ترکیه زین خوین لباشوی کردستان زیاده دیکن لعد بیج دولت ترک لشکران کم دیگه لگری سپی جوینکه و شارتی کر و 25 حزران لدیجی تجدید لگل کورس لگل ولاتن اوروپای لقادام به دسته روشانده لکردستان و ترکیه هشن هاتن کشتن دو جنجی بگمان شانه خوشتستان بله گدارن هیجان نهاجی برفرهیه بلتنما پیشی برای خوابدن قادن شر و الکی دست بکن بله الکی هات گوتن کو شرین دجوار دقوم مل قادن چاین الکی تفگیر داگیر کری دولت ترک دوام دکی هات زنین لقادن چاین گوندن ملاس حمکا و چای برمال انگریدای الکی شرنخه بناو بوز دوان تفگیر داگیر کری دست بکری لهرم نابرا گریلو ارتش داگیر کرده شرین دجوار دقوم دولت داگیر کر بریا چند روزان کتن و درکتن جهر میجی قدها کربو هات گوتن چار گریلا شهید بونه لحظه نها هپگی او یک پیشراست نکریه و درباره بویر دشی داخونی ندایه لگوری آگاهین داوی تفگیر داگیر کری دوام کرد. بله لبتلی سوسرتیجی تفگیر لشکری ه دارستان تنه بمبکرین هات زنین تفگیر داگیر کری به تبلیغونه به هزاران لشکران لگوندن خزانین آکونیس گوان لالیلان خولپور ککولان سوره پارتوان حزیران گران مزرا پسیان گلی نمران دشتا اووی دشتا کاولتلین و لچای هستری و هرم شروان و برواری سرتی برفره بویا چافکنین خواجید بجین چردوان جی تفگیر لشکری بونه هلیکوپتر جی قادن دارستانین هرم بومبه دکن حتی زنین دولتاتش دو و دور لگوندن گران و حضریان گرتنه دکتن و درکتنا گونده جی دولت گبتی کنترل دکه لگور آگاهیان زوزان مزرا پسیان گلیه نمران دشتا اووی و دشتا کاولتین خزانه هاتنه قدخه کرن شینین کوجبر تفگیر لشکری نکارن بچن زوزان خواه گوتن جروجا تفگیر داگیر کری دست بکریه و ام نکارن کار خواه بکن نجی مین خواه بدوشن و بچن زوزانان بنابر دنگ چکان و بومبه آنجیته لچای ماوی هسکفا باتمانه جی لگوندی خربکور جهجده حزران و تفگیر داگیر کریه بالافرین اف شازه و سیها هرم بدجواری بومبه دکه شرکی گران هی بسادان لشکرجی تبلی شربونه حتی زنیش هرم شر دو کس برنن هقاشخانه یک جوانج حسرت کاچر جلنگ خبریندار بویه د عملیات ده نورتین تکینجی د بشانرینا آورته ده لهر ملو و تفگیر داگیر کری دوام دکه بلن بر خوب بدن شهر لدیجی داگیر کری د چالاکین گریلا د درون نرا درک موبسک و چپرک ادیجمن هات امها کرن نوان دراگان رو شپمنی یا هپگی درباره چالاکین گریلا و ایریشن ارتش ازرق ام بتخمنین قد خد داخونی جوهیل هر امامتینا گریلای نیجا سری 23 حزران لقاده برخوادن آسری متینا بچکین نیو اتوماتیک چالاکی کرن رادار کامرک آموبسه و چپرک اداگی کرن امها کرن در پل چپرک هات خستن لرما شهید دلیل آروجاوی زاپیجی گریلان 23 حزران لقاده برخوادن آگری افم دو درون بمبارکرین دجمن اندچون سر تونل شهر امها کرد 21 حزران لقاده برخوردن آگری جودی دو چالاکی پیکات چالاکی یکم جالی جاساری به حتی درخستن گریلان بچک نیو اتوماتیک چالاکی کردن لو تفگیر دجمن راوستاندن گریلان هر وا بچک انگران لدیجی داگیر کردن کتن تفگیری چالاکی پیکانین 22 حزران لگری جودی چالاکی پیکات گریلان بچک گران لداگیر کردن خستن گریلان 23 حزران همان قاده بچک گران چالاکی کردن 22 حزران لقاده برخوردن آگری آمدی جی بچکین فردی چالاکی پیکات گریلان تفگیر دجمن راوستاندن 23 حزران لهمان قاده بچکین گران دو چالاکی پیکات در پلچه پرا دجمن کد درباره ایریشن دولت ترک ام بتاقامنین قدخه جی هپگی وها گود لهرما شهید دلیل آروجا و زاپی 21 و 23 حزران
تونل شر انقاذ برخوادن آگری افهم دو جرام به گازین کیمیایی و 5 جران جی به تقامنین قدخه کری 23 حزران تونل شر انقاذ برخوادن آگری جودی دو جرام به تقامنین قدخه کری هاتن بوم بکرد هر و 22 23 حزران لهرما خاکور کی قادن کولید شهید شریف نقبا بربزنا پنجران لهرما متینا قادم برخوادن شلازه دیرگل بشیل پنجران لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه قادا برخوادن آگیر بهار 8 جران لهرما گاره قادن گیری زنگیل و خیر 2 جران بگیشتی 20 جران به بالا فرنشر 23 حزران هرما متینا جی به هلیکوپترین ایریش هاته بوم بکرد ولی دولت ترکیه از خوال باشو کردستان جی زیاده دکی هاته را گاندن دولت ترکیه دا گرکر شوا یک شم کنوی که دن آل لشکری جوسیتین زرخی و چک انگران در باسی باشو کردستان کریه لگوری آگاهین هزین ارتش ترکیه دا گرکر بر بنافچی آمدی یا باجر دهوکی بچوره رای درین هرمی مینا هر جره و جارجی درباره سوکت هزین ارتش ترکیه دا گرکر ده تو داخوینی ندانه چافکنین هرمی دستشان گیرن کو پیج کنوی که لشکری دا گرکران بر باجر کی کانیما سیانافچی آمدیه وچو همان چافکنه گوت کو اف هرم دبن سروریا پدکه ده پدکه جه حتی وکیل درباره لوتفگرا لشکری یادگیر کرانده تو داخوینی نداره ولی گذارن هجا درباره تفگر لشکری و چالاکین گری لدش با ماگاهی بگیرین ها روشناموان کاوا تولدان جرم پاراسنامه دیه بمریا هوا کاوا دم باشتب خیرات و شنامه دم باش قوات دجواره بله شارج دجواره الکی لبتلیس ده ماندمه دل ام بیجن سیرته و الباتمانه شرن دجوار هنن و لباشر کردستان جی تی گوتن کو دولت هاتر که هزین خواه سوک هرمی کریا لبرانبری ویجی چالاکین گری لهنن گلکی دورفره ها اما گاهی اشتا بگیرن چی جمته هنن تو جبوک گوداره ما آگاه دار بکی بله وکو جوانی زمان یعنی سرانسری کردستانی بله هم باکور بتایبت لباکور کردستانی دبی پیواجوی در باسوی انگو بتایبت اف هفتیه که بهروجی در باسوی ده همان دمیل باشر کردستانی شفا هزانی شر گناه هزین گریلا پیراد به شر که پر دجواره بگومان جبر پیواجی کی شره قد گله قادان خوگاندن اوان هنی کی زحمت ده هنی کی آگاهی گرتن رو شاور فیلم کرن هنی کی زحمت ده انبار گوی کی امبیجن دولت ترک آدا گرکر هیا امبیجن حوال ده کی دنتمی کی بده چی کرن لا اساس تشتی کونها دیخویا کرن دستری دا جبو باکوری کردستان مربین زمان نها دولت ترک آدا گرکر بتایبت دوید امسال دا انگو پشتی کو بهار بداوی بو اشته هاوین دست بکر همی هرمین باکر کردستانی کتن تفگری یعنی وکه یعنی گریل ایدی بهتر به تفگره اساس دولت ترک آدا گرکر اشته آرتی شاوی چکر همو هرمان همو اپراسیون داگرکریه دادست بکرن اپراسیون نوسا امبیجن نوسا سر اساس آگاهی کودگرن بسر اساس استخباراتی کودگرن بسر اساس آگاهی امبیجن کش آجان و سیخور وان دگرن به شکلی اپراسیون دیدال دارخستن بگمان وقت معانی زمان نها جتشافكانين جريلا يكون قاضينا مثلا جتشافكانين جريلا يكون بوطانينا يكون مردينا يكون آمدنا يكون سرحدنا نهار راس دباكو دافتنا يكون آگاهی بگرنينا لتشتكو درد كفاهو دي آگاهي انكو درد كيفن ناجي تشتكو ديتا يساندون چيه شاركي پرد جوار هيا هزين جريلا لباكوري كردستاني نها راست بلكي ام هر روز هپگه مثلا حتی هر روز داخلین درباره شهر باشوری کردستان ده دجواری شهر تن آبر کردن اساس دو باکوری کردستان ده شهر کوته مرشاندن 10 قد وزیدتره یعنی فداکارتی کوورتی خواستن نها ام بیجن شرط و مرجین کولور نها دجوار زحمتی مرشاندن شهر کی پر دجوار بده کردن
yani vakti zanina gelek heriman şer û pevçûn di navbera hêzên gerîla û artêşa dagirker de çêbûne li gelek cîhan hondahiyên ev agahî gîştine destê me yani devleta Türk vê yekê parve nake lê çavkaniyên herêmî vê yekê radigîne kî li gelek heriman hondahiyên devleta Türk dagirker hene vê yekê vedşêre ji xwe ev tê zanîn yani polîtikayekî devleta Türk dagirker aliyekî din bêguman yani şehadetên hêzên gerîla jî çêdibe yani rewşekî şer e ji xwe yek û zelal bûyî ji alî navenda ragihandin û çepemeniya hepekê de hatine ragihandin niha ev şer dewam e ev pêvajû dewam e bêguman di heman demê de li Bakurê Kurdistanê mijarê şewatên ku derketine em bêjin xelkê sivîlê ku canê xwe ez dane heman demê polîtikayekî bi vî rengî heye ev her du rojev yani operasyonên ku li ser hêzên gerîla tê meşandin heman demê şewata ku Kurdistanê pêşketiye xemsariya ku em bêjin devleta Türk pê radibe bi zanebûn polîtikaya ku dimeşîne ev hemî girêdayî hevin an got çi ye yani yek feraseteke yek zihniyeteke zihniyeta qirkirinê ye zihniyeta em bêjin tümnekirina gelê Kurd e ev çi yekî insanekî sivîl li gundekî be li ber pezê xwe be jî ji bo devleta Türk terörîst e wekî din çi gerîlayekî li serê çi be terörîst e heman fikre heman em bêjin ferasete tê meşandin bêguman yani rewşekî bi vî awayî heye yani em bawerim bi taybet ji bo Bakurê Kurdistanê di rojên pêşme de hinek bêhtir agahî werin bi dest xistin bêhtir bi taybet detayên wan pevçûnan detayên wan şeran bi çi awayî çî bûne bêhtir were zelalkirin mirov bêhtir bikare be rewşê fêm bike heman demê li Başûrê Kurdistanê jî şer û pevçûn pir dijwar in li gel qadên berxwedanê bi taybet serî da herêmên Rojavayê Zapê her wekî din herêma Metîna herêma Avaşîn em bêjin gelek çalakî her tên darxistin tevgera gerîla yani a çalakbûnê her berdewam e îro jî daxuyaniya navenda ragihandin û çepemenî hepekê hebû di wir de jî hejmarekî pir zêde çalakiyên hatiye derxistin niha li herêmê hewldanekî devleta Türk bi vî şeklî heye işte ew xeta ku xwe re diyar kiriye em bêjin bi taybet niha wek herêma Metîna em bêjin qismê ku em bêjin niha wek operasyona dagirkerî lê tê meşandin û her wekî din li herêma Rojavayê Ava Zapê herêma Şehîd Delîl li wir dixwaze hinek encam bigire işte hinekî em bêjin hêzê xwe zêtir bişîne wir yan jî em bêjin teknîka xwe zêtir bicî bike sîxorê xwe zêde bike lê ev çawa dibe hêzên gerîla yek ev planên devleta Türk vala derdixe em bêjin alî teknîka devleta Türk her tiştên vala derxistin bi taybet ew wek taktîk ku îsal bi giranî devleta Türk şixulîne ew dronên bombebarkirî dixwaze bişîne ser tunelên berxwedanê ev hemî tên tunelkirin û encam nayê girtin ji wana ev mirûtkarê navîke wekî de mijarê guhertina hêzê yan jî şandina hêzê devlet yani ji bo cî devleta Türk tiştekî nûnî ne yani rojane ev yek pêktê yani dibe ku îro wek nûçe derbas bû be yan jî wek dîmen derbas bû be li esas li van herêman welî kêliyekî bê dengê mermiya kêliyekî bê lêdana balaferên şer bê lêdana helîkopteran em bêjin yani bê atmosfera şer nîne bê çalakî derbas nabe bele bêguman yani bê çalakiyên gerîla jî derbas nadan rewşekî bi vî şeklî ye yani 24 saat şerekî giran tê heye bêguman ev çi xwastê teysandin micarekî din e yani şerekî bi vî şeklî ye lê mirov tiştek ku bikare bêje çi ye niha bi taybet ji bo Başûrê Kurdistanê yani ji bo van herêman devleta Türk hêja bi taybet ji bo plana ku îsal daye pêşiya xwe encama wî negirtiye hewldan dide hinekî bi taybet şerê taybet dixwaze pêk bîne bimeşîne bi taybet xelkên vê herêmê yên sivîl bide tirsandin bide revandin polîtikayekî em bêjin tiştekî yani wisa dide meşandin lê heyên ha encamekî wisa nehatiye girtin
yani bu kurt murut kare vereceğim. بله کەواتڵدان زۆر سپاسیکەم تەدەمە خۆش بوو مەڤەقەتان تش بۆ ئاگاهیان دەبێژمدان باش هەربەت دیکەیلین پێش دەژ دیسەم بەرێ خۆ بدنجام و ئاگاهی ژوا بگرن زۆر سپاسیکەم خوات بێژوەرە دەم باش قوت بوو. بەلام جارێکدن بەرە خۆ بجن ماوە کەسکین باینتر دەبێژێ خوازا وڵات ئارتنگاریە مەتێشە وتاندن ئەم vê قبول ناکن لەسەر ناوێ دەبپ دەم پارتی و سازی دەستگیان شاندێک بەرێ خۆدا ماوەیەک و تەفگەرە داگیرکردی لە هەیە دەولەتاتێک نەیشتی شاندا بکەبن هەرێمێ پێشی لە وانگرتن هەفسەرکێ دەبپ کەسکین باینتر بەرتێکی شاندا نه حیوانی خو آو بدن و بچین سر زاویه خو هر دراتیه قدخه کرن گندیشی دنام مال خدا آسمانه بدهان تلفن جمراتين جبري في اوبراسيون جالكي ترسبونا وان هيا ما خواست ام گندی خورا هردیتینه کی بکن و ام وی روشوان بپرسن لبله جالیه والیتی و جالیه هزین اولکاری و ماتن آستن کرن بانگوازی ملگله می باتمان هی کل همبری و بویره همبری و روش بالدار ببن çünkü بدهان گندن ما بدهان و هم ولاتین ما بدر دا بر اپراسیون دا آسمانه ev nay kabul kirin بدهان تانکیر آویل بدرینه لی جبر تمراندنا آویل تکسه کی تشکی جناکه اردنگاری که کی بر فرح بر شواته و دچه ev جنای ام nay kabul kirin خوازای ما اردنگاری ما ولات ما o gündiyen me irod berved operasyonu koçan roje devam dike asemane be derfet be imkan mane le çan roje ev gündiyen hanan hem velatiye me ne av ne nan ne her avayı hatne kadar kirin ev rebazeki be ahlakiye ev rebazeki be vicdaniye nay kabul kirin brojane gündi nahile jmane khoder kevin em bangavazi gelê xwe dikin em li ser vê boyarê baldar bibin û em bikin ku demil dest ev qedexe rabe û hemî gundiyê me jiyana xwe ya rojane بلن بر خواب دن با کروشلات سوری لعدل بیجی کم کرنا لشکران ہے و لگری سپی جوینه که په وشارتی پیکات سمالا چفدری مافی مروان آسوری سو راگان کو ارتشا داگیر کردن و چار روشانده هیزین خوال بیس نافچو گوندان کم کرنه هیجی سوکت لشکری و جبل خانه دیکه سهره دست نشان کرد کو نوبر فرماندرین ارتشا ترک و فرماندرین ارتشا روسیا ده هفته درباز بوی لگری سپی هف دیتنه که وشارتی چه بویه ده همان دمیده سهره دازانه کو پشتی سردان وزیر کار در به ترکیه حکام dan 11 Haziran der Rusya و هدیتنا به پوتین را ارتشا ترکیه لوو تفگری ارتشا ترکیه زن خل پیشبری عسکرین د سرادر شامی کو دروژن داوی د باشو ادلب کوم دیکه دولت ترکیه هزن ارتشا خل باشو ادلب هریما جبل از زاویه لشنان فرقیه سرج اسم و البارا بجهبونه بله هپگی ناسنامه گریلا برخوادن و عزیز اشکره کرنا و درگاندن هپگی تکیلداری ناسنامه گریلا برخوادن و عزیز این هرم پاراسنامه دی شهید بونه داخونی ده وها گود گریلا برخوادن جعفنا کو به برخوادن ربویه یک تبلی نواره فین گریلا بول هر قادا کولی بو به جنگاوری تکوشین کر و در بنگران دجمن خست گریلا عزیز جل شرناخ کو به سرلدان مزن تیناس کن تبلی تکوشن آزادی بو جدما کو تبلی رفین گریلا بو حتی روجا شهید بو بلهنگی تکوشین کر هر دو گریلا روجا و حتی بقند لجخا کور که حتی قاده گلک قادن هرم پاراسنامه دیا پشورشگری کی میناک تکوشین کرن هپگی جمالبات شهیدان و گل کورت را سرساقی خواست ناسنامه شهیدان و اشکره کرد محمد سلیمان بن اسناف برخوادان قهرمان لعفرینش دای بو ناو دای که فریده ناو باب موسی د 16 چیلا 2024 در هرم پاراسنامه دیا شهید بو سردان سومنس بن اسناف عزیز گابر لشنخش دای بو ناو دای که لیلا ناو باب عزیز 18 نیسان 2024 در هرم پاراسنامه دیا شهید بو گریلا برخوادن افنی د نوا مالباته که ولات پریز اجدای بو و د تمنک بچوک دجی تبگرا آزادی ناز کر پشتی کو فکر برا پول روجاوا زندی بون راستیا ربرتی هم باشتر فهم کر و که جوان کورت لدیجی دایش شرکر پشتی الیشا دولت ترکیه سر افرین حکم کوجا پیک هاتی
گریلا برخودن تبلی نواره فین گریلا بو گریلا برخودن اکادمی شهید ماهر پرورده دید و لهر میزاپ و آواش نجی لدیجی داگیر کران تکوشین کرد گریلا برخودن 16 چلا 2024 ده ایریشا دجمنده شهید بو گریلا عزیز جی لشرنخ نوا مالباته که ولات پریز دجدای بو هینه د زاروکاتی خود تکوشنا آزادیا کردستانی ناس کرد پشتی دبستان ناوین پرورده پرگال رد کرد و جبو دبارا مالباته خواه لگلک جهان کار کرد پشتی پرورده لگاباره د سال 2004 ده در باسی روجاوا بو لدیج دایش شهر کرد دهمان دمیده لدیجی ایریشن دولت ترکشی دستانه که تکوشنه که دستانی رابر کرد پشتی تکوشنا دایشه هفره عزیز و گریه چهن کردستانه عزیز گابار در انجام ایریشه که دجمن آهجده نیسان 2024 در لحرم پاراسنامه دیه شهید بود گریلا سرفرازی سرحد حوالی شیخ موس امنهاج برای خواب بدن کرتجیاناوی هفره شیخ موس سودو سالان لدیجی داگیر کلان تکوشین کرد گریلا شیخ موس لگوندکی چایی لنافچه ملازگیری موشش دایی بو متنظم بو تکوشن آزادی کردستان جنیز و نازگر و دسالا 1992 دجی تبلی نوارفین گریلا بو گریلا شیخ موس لارزروم بوتان دیرسم سرحد آمد گارزان و همو ایلت باکور کردستان تکوشن آزادی کرد تفی وان حمیان جی وکی گریلا که آزادی لهمبری هر جور زور و زحمتیان پاش دکاف نابد گریلا شیخ موس به ترکی نزانی بو لی سترانی به ترکی دگوتن به تایبه سترانا اوچان کشلار اوچون آمد کایا دگوت دهجده حضران ده خاین میتینگر هزین گریلا شیخ موس جدنا وان دا بو دور پیچ کر گریلا شیخ موس جی فرمانداری یا مانگای دست پیکر و حتی استا کنسیه فرمانداری هپگی دناو ارتشا گریلا ده لهر آستی وظیفه و برپسیاری کرد هوا گریلا شیخ موس تکوشنا ریبراب و آدیروکی یا امرالیجی جنیز و هیز کرد و 2019 دانهف و تجربه این خواه جبو پیشنگی جبو شرگل شورشگری بکه تکوشنا به پیشنگی ریبراب و شهیدان و که فرمانداری ایالت سرحده هاتا ارکدار کرد فرماندار شیخ موس به ویرکی فداکاری و هفریتی خواه جدل بو ملیتانه که آپوی میناک هر دم خطا زیلان میناک گرد جاره که دن فرماندار می فدایی شیخ موس ملاز گرد بریزداری ببیرتینن و که اندام فرمانداری ایلتا سرحده شیخ موس ملاز گرد یلماز önер دهجده حضران 2024 ده لچه آگیری دشره لدیج ارتشا ترکا دا گیر کرده تبلی کاروان نمرین کردستانه بو بلن برای خوابدن قادا کو شاوات لی درکت یک جه شاهدان هیلین دمیر دی بیجه دخوازن لسر بویره بکرد دی شاواتا بیستی حضرانه یا لنافچه شمرا خامیردینه ده براین هف مازهار و نوریده بیر جانا خوش دستان خوشکوان هیلین دمیر دازانی کو دخوازن لسر بویره بگرن و بحثا هر دو براین خواکر يعني بخواتي قش ما جوان حز ذكرن قش باوان ذكرن بريكي باش وني يعني جمر نوك بري ما بوا اي ما جمر نوك بري ما بو وك هفالي ما بو يعني يوك سمياني ما بو السر ما بو دستان سريك السر ما بو قالكي سريك اجي دورم جاي سريك يابا سا اطفاء امبولانس جي بوا يعني تنبو ولا تنبو ما تعرفوني وان ذكرن تعرفوني سجع قفا ذكرن دقا من الكارم بيت دقا حتى كي امري اسكرانه دقا من الكارم امبولانس وان قش دقا تشكي تنبو جام يعني جام پر بسران قريا جام خجاج تبوان قو اشوم ساعرت قو اشوم قو مدسي جسد قو مديت الحردي واشوم يك بريم بو بريم نوري بو قو اشوم سري سكني قو ملي نريد جاماني قشكو قايشان ابايتني مابو والتلفون يعني جوكي كسك دوام ما واش بجنكن قومي سرقه بهاد بلن برای خواب بدن داخوینه که اروپا دبیجه امجبوک و داویل به حقوقی 25 سالان بینن لخادانه کنگره جواکین دموکراتیکا کردستان اروپا که راگاند کش بو داویل به حقوقی اشکنج و تجیتا کوزیده 25 سالان لسر بر آپ و دوام دیگه بینن ده 25 حضران در آلمانیا سوئیسرا هولندا انگلیسان و بلژیکا ده چالاکی لدار بخن که به داخوینه که گفت نوبت آزادی لستراسبورگ 12 سالان بنابر دوام دیگه اف نوبت ifade سکنا ببریار آگل کرد جبو آزادی ربرابو دولت ترکان فاشیست به تجریتا مطلق و جزای دیسیپلینا در حقوقی
هفدیتنه بره راپور آسنگ که دخوازه ماف هیوی جنو و دارزاندن و آزادی فیزیکی جی هولی راکه دوی امل دیجوان کریارین فاشیزم برخوادان خوامزن بکن و لحمو جهانی جی بلاو بکن دوی ام کریارین فاشیزان دولت آتر حقوق و احلاق ناس ناکه دشفره و تشیر بکن دوی ام پینگا واکو د جوت مها 2023 دست بکر پیل به پیل مزن بو لهر دری دولمند بکن و انجامه بگیرن جبو وی ام دی 25 حزران ده لگلک ناوندن اوروپای چالاکین جی عبدالله جلال آزادی جی پرسا کورت را چاره سری لدار بخن که جده که ام جی او دیرو کامش و میتینگی کو لباجرین ولاتین اوروپا بین لدار خسن جی ریس کرو ها گود ام بانک لگل خو جوان جن کال زاروک و دوستین خو دکن بره سفر بری تبلیوان مش و میتینگا ببن بلش بازادی برابول شنگال دیرازور و طبقاجی مش پیک هاتن خلکی کانتونا دیرازورش بازادی برابو مشیان مش پیشنگا مجلسا هرم غربیا باجورو که کسرا ای دیرازوری دست بگیر لچر خریا دیلی بداوی بو بناو تفگیر جوان شورشگر سوری یکیتیاج دین جوان داخونی هاته داین داخونی د تجدید و ایرشن دولت اترک هاتن شرم ذاکرین اصوزات کشنی هاته داین لکانتونا طبقاجی یکیتیاج دین جوان مشکل داخسن مج تیکتنا باجر منصور دست بگیر ول تیکتنا باجر آلی روشلاد ویجی و گوهر میتینگه لسنا و جوانان داخوینی هاته داین و بحث آرماج تجدید هاته کرن هفترو که مجلس سیویل یا منصور محمد المحمود جگود هودان دولت آتر دیوینا منی کار ببشکینه باندول هف گرتنا ما الهمبری پلان دجمن جی تیک ناچه چالاکی یک جل شنگاله لنافچه سنون پیکات دما گل گهان چرخری مامزکی داخوینی هاته داین و لسر تجدید و آزادی ری برابو آخافتن هاتن کرن افزیده 25 ساله هکا السر شخصکی هکا آزادیش ملت بنتظرت خوازی او شخصی هکا فکری خو بلا کری السر تبا جهانه نه بس کردستانه نه بس شنگاله ایرو هر انسان کشما محتاجی فی فکریا تشتیج ما تتا خوستن هم پاراسنا فی فکری بکن پاراسنا سروکا بکن فکر سروکاتیه مگو دیرو پاراسنا ویش ما تتا خوستن ایرو ام وکم ملت شنگال تایبت ملت ازیدی ام سری خوا مال خوا روح خوا هر تشتکی خوا ام البر في فكري دا بدن امنك بوشمان اجبر في فكري ام 10 ساله في فكري ام كارن ازادي ام كارن بهر شكلك ازاد ام جيان اخوا بريبه بالباجار تقا شنگال دبرا شنگال انجي وكم ملت ازري ديندار سروقاتنا هكا ابونا 10 سال ما سرفر فكر فلسفه سروقاتي ملت ازري خبره وجبا وكاره آخا خوی برکه و خارستنا آخا خوب کم ملت خوب کم جا امجی و کم ملت ازدی وقت هفگراج نیرزدی امجی دیندار سروقاتینا ایران سروقاتی خوی برکهن الهمبری و تجدیدم تکوشین بکن و امکارن سروق خوا آزاد بکن و سروی فکر و فلسفه که 10 سال ما خوا او کریا و وی با 10 سال ما وی میزینگی سال بگرا فرمانه جی گویا ملت ازدی سروق خو خوی در کوین و اجی خیراتنا و تنفیسا و بیجی سروقا و بیجی بخدانا امرالی بله لدسي روجان دل آمد ديلوك جولامير كرحا باجر تركي إزمير أدنى بالك كسر وأنطاليا هجن هاتن كشتن مرنا دو جنان جي بقومانه لكردستان و تركي هجن هاتن كشتنا دو جنان بقومانه دي ساجن جالية ين هر نيزي خواه هاتن كشتن لباجر تركي إزمير بسودو حضران رضوان كارمان سودو سوالي فاطمة كارمانا پيرا زوي جيبو گرام بريندار كر فاطمة كارمانا كرنا خوشخاني تابع همه هولدانا جيجانا خوش دستا كوجر لترمينال اوتوبيسان آدنيزلي هاتن گردن همان Jel Haman Bajari Sedat Mertoğlu'ya Süheysali Gülsüm Mertoğlu ku dedama haberdan edabun birindar kir. Gülsüm rakin naxoşxanete ve hama havuldan jijana xoş desta. Bu yerek kuştineji jedene hat. 22 Haziran letaxa Gül Bahçeya Navçe Seyhane Hekim Abaya 23 sali Şükran Abaya 19 sali ku dedama haberdan edabun u dehaman demede xasiyo xwal Leyla Erat
بیرای خو محمد اراد و خازور خو ترگوت اراد قتل کرد کجا پشتی کشتنا 4 کسان جی رویا لباجر ترکیه بالا کسرجی جوری گوکلدز 55 سالی مایزر گوکلدز کو پیرازویجی بو 22 حزران بچکی قتل کرد کجر هول دا خواب کجه گرام بریندار بو ویراکن نخوشخانه 23 حزران لعام دیجی هلال کار به دست مده پیرازویجی بو هاته کشتن همان روز لباجر ترکیه انتالیجی عبدالقادر کوجاoğlu ayten çağırana به هف بردابون کشت کجر باشی جهات بنچاف کرن همان روز نافچیا عربان عادلو کجی فاطمه مرجدا به دست محمد امین مرجان دا اپیرا زویجی بو هاته کشتن لنافچی حلیه رحایجی لتاخه bahçeli evleri ایرو نکه لمالا خو مری هاته دیتن تیمن تندرستی چون جه بویره و دیتن کو همان کس وفات کریه جنازه راکر نخواش مورگان نخواشخانه در بای بوری دجی لیپرسینه دست بکر لنای زانین بیکان نه که هاته کشتن آنجی bu yerdeki cudaya. Cenaze Kubra Gültekin 20 salı kule cülemergi vun tabu bu diçemezi daha deditin. Hatta idakirin ku Kübra xo avetiye çem lebele derbare bu yere de lepersine dest bekir cenaze Kübra jirakin nexoşxane. Lüçe medaveci Rusya erişi sinagoge o dere hate kirin 15 polis hatin kuştin rayderin Rusya ragandın kuşeş kesan eriş pekani ugutun erişli Dağıstan'a girede herima Kafkasya Rusya le dici sinagog o dere pek hatiye. Derişe hem vakte bekemani 15 polis o keşe ki dere ortodoks eşi suçe sali hatiye kuştin. Medya Rusya jiragand ko hatana kuma erişkaran hatiye zanin. Ajansın uçan Rusya tas jiragand ko rayderi ki Dağıstan'ı ko tepayin ko kureviş dinav erişkaran da buya hatiye gurtun o hatanha tu kesi anjire xasne eriş negirtiye serxwa. Bela matın davi buten axwa bu xatire bedem baş.